Сегодня воскресенье, мы сегодня вылетаем в Финляндию, сейчас находимся с Сашей Аверкиным в аэропорту, готовимся к вылету, пьем сок, чай, вылетаем в Финляндию. В Финляндии у меня будет, как я уже говорил, основная цель — это финишировать на гонке. Я не буду ехать на 100%, буду ехать процентов 90-95%. Ну, в целом вот так вот. Minä muutun hulluksi, jollen pääse kuppaamaan. Multa menee järki, jos sen heti lähde tanssaamaan. Humpassa on taikaa, humppa ruman naisen kaunistaa. Humpassa on voimaa, humppa nuorkaisen vanhentaa. Yhtä jalkaa, tulkaa tanssaamaan heti paikallaan. Puvun lahkeen kipinöi, ei jalan maata kosketa. Hihat sylkee salamoita, tunnelma on katossa. Tulee valomerkki, mutten siitä piittaa tanssaan vaan. Kasvaa siivet selkään, monon kuva takamuksessa.